emosioneel vaardig. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Kinders moet ook emosionele vaardighede aanleer. Dis eweneens dinge wat afgevryf eerder as voorgesê word, vermoëns wat deur modellering oorgedra word. Die volgende is belangrik: emosionele intelligensie, om gevoelens te kan eien en verwoord, om empatie en respek te openbaar, om emosies te kan bestuur, byvoorbeeld om te kan deurdruk of jammer te sê, effektiewe kommunikasie, om te kan luister en begryp, om behoeftes te kan stel, om konflikte kan hanteer deur geduld en kompromie, gesonde selfbeeld, om realisties te wees oor hulle self, om hulle self respekvol te laat geld, hulle opinie te kan lig, om nee te kan sê en boelies te kan hanteer, en volwassenheid. Kinders is per definisie onvolwasse, maar ons kan hulle help om so volwasse as moontlik te wees en dan te verstaan as hulle soos die kinders optree wat hulle is. Let op, slegs as ons hierdie dinge kan doen, kan hulle ook. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help my om emosioneel bekwaam te wees, sodat my kinders en kleinkinders dit kan sien en aanleer. Amen. Die Here seën jou.